nei Taeao e mua no whaaftei le lofa ma le anga leo le tua i lana tausinga ma lana puipuinga i loutou soifua e mesifoi o lo uola o mwhaei o na utou silisila mai mo wawai atu i lunga nei foi upenga te whailangi o mwhaei o na mo e fulu ni awa noa ni Taeao mata ngofie lulua iaso o le nei foi wai aso valu o Novema o whai onu tātou au nia mai le alofa ma le anga leo le tua. Au le whengai ma le whawhele inga nei Taeao la mono o whaitaua se upu mai tono le whiong pa ia le tua e taita ina ai le tātou mawhitanga nei Taeao. Tu se whaisalamo tā vita se lau fastful ma lima o lo iai le mau e whapea. E sili lava i ova. E tusa ona matuavi ia o ia. E le mawhai ona sua ina lona sili ese. Te manatu o upuia mai le whiong pa ia le tua le whamtalanga au na le tua tā vita. Wa umaia e whaima uptomua le tātou a whawhereinga ni fui Taeao fau. Ona e monim whamaoni a whamtalanga tā vita whai mai e sili lava i ova. Whamelo tā vita e tusa ona matuavi ia o ia a wa e le masua ina. Le sili ese o le tua. Le sili ese nao le lofa ma le anga leo le tua e ui lavan tātou le whewa ia i tino. O le lofa o le tua ua le mwhaiei o na tu e sei tātou i la apostolo Paulo tu se Roma wa mai e le lofa o le tua ua le mwhaiei o na whate e se seina i tātou. E o lava i le oti o me ne on po mea mo lunga o mea tali. O le ia se mea e tasi. O ia mea o mwhaion whate e se nai tātou. I le alofa ma le anga leo le tua. Nā tula ia upu ia mai le whionga le tua tātou te. Tō manatu ai pēa. Mwha manatu mai pēa atu i tātou le ia moni am wha maoni. E le ia se si e tau na tātou matuavi ia. Wa nā o le tua siti ese. A wai whai mai tavi te le masu ina. E sili ese lava o ia. Nei Taeao te mua o na o whatalofa ma whawhela iatu. E ui lava o lo mātou ngā lue ma futa ma lo tātou te Taeao. Sunga ia pasta ala i moana, wili papu. Whalitua ia tiana ma le whanau ia ai fia nei Taeao e whatalofatu i lau sunga te Taeao pasta wili. Whamalo whaiwa whamalo tau wivi. Te tonu ua le atutasi a watu lasi on si itia pe le uwhainga luenga i totofi a le tua i le aso ma le aso ia le tuina atu ma le whawhila i atu i lau sunga te itai a wai le ilawa sesi na whapongai e ni ngā luenga i lava o le tua o le presidente o le ngā luenga ia o oeolo whai ma te iala po te mua. Ia matapa safo i ngā luenga le tua. Whiwhira ni Taeao whatalo whatu i lau sunga pasta wili. Ma le whalitua e tiana o le mātu talo ngā luenga o ao sa mua tuto tasi. Ia whatupu tele ina pēr le soifua lau le lei. I le ngata i le tino ia e sili lava i la le nganga. I le poto ma le atamai le sila fia ma le iloa. Ma natu ma la ngona. A wā le whenga iai ma le teita inga o ngā luenga le tua. Whatalo whatu i le sui o le komiti, i le laulau a whono le sunga le te ua loa, ma le whalitua e mai se le autustusi, ma le whalitua mautou ainga. Whamalo whai le whaiwa, whamalo le tawivi, i le ngā luenga le tua. Whatalo whātui, te mtanga luenga i fia le ngā luenga Samoa tututasi le laulangi atoa, mautou whalitua. Le ngata i lea o le awhai luenga manu malo lo. Taina ne foi sunga i whawhengainga mō lātu ainga. Senga i tui ina mō lātu ainga ia masifoti a kono i senga i lua. Ia, taina ne foi le loa le ngā luenga o ao mai lava i maunga te tele si ia pā ia maunga iti. I lau ao sina. O i lātu o lo tuli vai ina le ngā luenga le. Tua whatalo whatu. Ia te utolo ni Taeao. Vi ia le lofa maleanga le tuono. Whaun tātou sila whae ma whetai ai. I lumo nua e leo tuonu. Au nei tūlao le whengai tātou ma le tātou sauninga ua iei se pese ua saunia e alom whanau i nei mwhai e ona tō mua nai na tātou sauninga nei Taeao la usi lau tō whaafonga.
lona fio mai, tātou te leilo le taimi e tupu ai. O upwhai ui o le pese, wa toi whawhangu ma toi taulongo mai a ti tātou e moni am whamaoni. Le au nanga le te tāpuai ma o au auna i le tua. O lo tātou tuli matai atu le aso e fio mai lo tātou li whaolo Iesu Kiriso. Ai whamai upo le pese. O lona fio mai, tātou te leiloa le teimi e tupu ai. Te tonu le upo le tuspaia whamai tātou te vaia le aso e fio mai Iesu. A o le teimi, tātou te leiloa po a whea. Paul whamtalanga le fionga le tua whamai a whai le whapupuina fo i aso. Ia ele to telefoi nisi e whaolaina. Al nei la Taeao ia vi ia le tua na lofa mlanga le lei. Tu sai mele nei vi inga ua whato mua ina ele tātou mawhtanga nei Taeao. La puno mailo wao la ufaya le tātou talo. Lo mātou ta mai o ili langi. Ua mātou nofo sauni e whalongolongo i lau fionga le Taeao. Mātou walau le lau fio le tua awai mātou te vālea e le mātou te le iloa o na vai o lau fionga. Ai ma whai o na mātou iloa o na whai o na mātou ma futa atu. Ma whesoso ni mai le angang pa i o lau fio i o mātou tangata. I ne mwhai e o na vei mātou ni mea whai ngā luenga. Ao ngā mo oe e whao ngā ina ai lo mātou ola. E whasoa tuai o fionga. Ile ngata ile whafonga mwhalongolongo mai a si o mātou ngā luenga so fitu sa mo tuto tasi le rolangi. Mai lava ila on te ita ile au whai ngā luenga mātou tua si o lava i stoi ta ngata ni ngā luenga. Ile ngata ni ngā luenga au se tasi foi o si o mātou tunu. Se uso sto fines ta mas di nā si a inga o maua le avanoa e mātou te mafuta ma whalongolongo whatasi e o fionga. Talo i au fio i e whapenana i eilo uanga li lei. Whamniela upu la mātou whalongo ni Taeao. E au ngai a oa o ma oa i ma whatonu whapoto ai mātou i lau amio tonu. Ina i mātou tutupu ma whaialo lau whina ngalo. Ai le o mātou loto. I lau lava swafa Iesu o mātou wole ma wala auatuai. Ameni. Ole, whe au mo i tātou ni Taeao. Ia o manatu o lau whaongaina pēr i tātou Leoleo Taeao pi o na whapena o na whaongaina fo i tele o tātou au whainga luenga o lo o auto waa mai lungo le. Nei au penga ta whailangi i a wale forflaina o le upo le tua i le ngate i Taeao a fiafi e o lau fo i sāpati. O lo whapena o na whasoa tuai lau whainga luenga pa i a le tua. Nei la aso le ulua i aso, le aso valu o Novema, lua se lau lua sefulu. Ia ua tātou ia o le autua ni masina ia nau o tau sila fia whamai o le ola manu malo. Pitai o le vaiaso nei ua whautuina ai le autua ni vaiaso ua whautuina le upu lea o le onosai. Ia po le patience. Whamai o le ola onosai. O le patience. O le autula o le nei Taeao. O lea ua whapena o na whaongaina mo i tātou ni Taeao le whai mai ia mua o na whaalia mai e Iesu i a te oe le on sai. Tele lava. Whai mai ia mua o na whaalia mai e Iesu i a te oe le on sai. Tele lava. For this cause I obtain mercy that in me first Jesus might show. Ia mua o na whaalia. Lo inga e le aia sisi me te tau o na mua wa aia i le o langa o tangata. Ai o le nā me wa aia o se me e mai a Iesu, e le mai a te oe, e mai a Iesu. O le alea mea, whai meile o le whaumanga o le autu, o le ono sai, tele lava, e tele tua i ngā on sai. O lo on sai mai se me te ti ngā ai, o lo ono sai mai se mea ua whai e stangata i a te oe. O lo ono sai se me tupu te tono le kālesia, tono le ainga, wao oi mal whanau, wao lo usong. Tele tua i ngā mea. Ai, pitai, e ele ono sai le mana o ia le tātou Leoleo Taeao ina i mwhai ona whātau ma ia mawhai ona whaalia e Iesu i a te oe maa.
o le mele o le ono saitele. Lono inga e, o le upo o le ono saitele lava. Po le alu whaalongo atu i whea o matua matautia, le leanga o se mea stangata o whai aoe. Ai, o ie ilo aile te leo lo on saine ati oe. Le whai meile le autul tātou Leoleo Taeao, mai ia mua ona whaalia mai a Yesu i ati oe. Le ono saitele lava. Le anga a le i ati oe le ono saitele lea. E te le mwhaina i manu malo. Ai o le ono saile te le mō mastangata. O le on sai e mai le tua ia to e faalia tu ia tio ine mfauna e loa mai mama lama po le ase me o ti ngama e mafatia e to e taula i alo mafofau ile on sai le mai to e to manatu ai ile alofa maleanga leo le tua ma fionga le tua le o ma o ai fa tonu fa poto ai ta to tu sio Timoteo to tim mo Timoteo to foi pusma lima sfuluono suma fitu. Fai mai ina ia ao ngā, wha poto ai tātou, i lea meo tonu o lea tua. Fai mai leo le, o le tātou mau su le ni Taeao, o lo mo le mo Timoteo mtapu moboa, alon fai pusful mo leono. Fai mai a o le nei lava le mea, na alo faina ia. Ina ia mua o na whaalia ma ia tiau e Yesu Kiriso le ono sa i tele lava. Ia a vea uma whata i tai o e a whatua tua ia te ia amuli. E mau ai le ola e whaavau. O le whamtalanga la apostolo Paulo ilo nā tali i whale nganga o Timoteo. Na toi whamanino ma whamanatu ma whailoa tu la apostolo Paulo i a Timoteo. E ui lava i se whainga tāma le leanga o le olanga na o i eil te ngata nei o Paulo. A o le isuia lona ingoa ma ia saulo ia Paulo. Sa matua sa uai te ngata i le whanau o le atua. Sa uai e kalesia te ngata nei o Paulo. Se ia ole le tusi le Timoteo le maltato mai a o le nei lava le mea na alo whaina ia. O Paulo leo wa Tuautu e Paulo le mea ua whai e le atua ia te ia Timoteo. Whai mai leo Paulo, ana le alo whaina ue le atua. Lea ua mawhai ai ona whaalia mai e le atua mua ia te au. Le ono sai tele lava. Aisha, whai mai langai manao le atua ina ia vea au. Paulo lea. Ia vea au mawhata i tai o e whatuatua i le atua ia muli. Lena fai merutanga la apostol Paulo o le mana onga o le atua. Na mana o le atua ina ia a vea au sta ngata e alo faina. A ina ima fai ona whaalia mua mai e le atua ia teau le ono sai tele lava. Ina ia a vea iau matangata e fai mawhata i tai o e whatuatua amuli. Langa iei tangata lae wa soifua wa iloa le atua. Iei tangata lau ola whatua tua i le atua. Alfa lau. Whanmeptanga apostolo Paulo. Ana le mua na whaalia mai le atua i a tau leo na sa i tele lawa. E le mawhai ona o whatu mauina tangata. E le mawhai na avea mawhata i tai. I la whawhena o latu whata i tai pe a whai. E leo i a tau se ona sa i tele lawa. Ana mafuanga na langa whai mai e iei tangata o e ua whatua tua i le atua. Whatua tua muli. Lono inga o tangata ua matua mausali lo lato whatua tua i le atua. O tangata e leo toi e manao ai e toi tau malu e lue le au unanga i le atua. Po i eise langona e toi o ese ma le atua. Ai a fuona o ese tangata ma le atua. O na ua leo ia Paulo leo nsai tele lava lea. Whai mai leo tangata ia. Tangata ia lai lato te mana lao ina ia lato moa le ola e whavau. Lea lai whai merum talanga la apostolo Paulo a Timoteo. Timoteo, o le nei le mea na alo whaina ia. Alo whaina ia, oaia, na alo whaina ia o Yesu Kiriso. Na manao le atua, ina ia mua na whaalia ma ia teo leo no sa i tele lava. Ina ia vea ma whata i tai. Ie wa whatua tua ia te ia amuli. Ina ia maua e tangata ia. Le ola e whaavau. Whaafonga le au te hau nei. Mua. O le mea na alo whaina ia. Paulo lea. Pea no whai atu. Paulo se tangata saua. Na sila fia le tua tangata neo o Paulo. A o le isuia le suafa. O se tangata e au ngā le ngā lue ngā le tua.
Mafangana e ui lava le se atui o le apostolo i le atua, e ui lava se saua o le apostolo i le whanau o le atua, te ngata o le atua. Ai, na sila fia le atua, e iei le au ngāle te ngata leo Paulo, molan fe au malana ngāle venga. Le na tō fia whapitoi a vea ma apostolo, le whai mai le o le mea lea, na alo whaina ia ulua, i le ngata na alo whaina ai, a whai mai Paulo, ina ia mua o na whaalia ia teau lea. Whaalia ia teau e Jesu Kiriso, le ono sai te le lava. Tō si fia, te le tangata e ele ono sai. A e leo le ono sai te le, na ono sai ia. Ma whangana e a alua a ua musu. A fia whaia se mea ua whai, pele fia whai vo se mea le whaia, aisia, langa nana ono sai ia. Aolo no sai le na mana ole tu ave il apostolo Paulo ia oa ole apostolo Paulo ia mau el apostolo Paulo ma ia faalie el apostolo Paulo ole no sai matua tele lava aisia pa fonga ve mai ina ia avea Paulo ma fata itai oe a fatu tua ile tua amuli tangata ole fatu tua ile tua ma fangana mana oia le tua e ave le on sai le apostolo Paulo se il mau el apostolo Paulo le on sai o lava fita o atinga e o ia te ia a ia lava la no sai amen fa pena foi oi ma au e ngalue mo ngalue ngale tua ete vai fa oi pe fa pe ila on sai iwa tele tato e tinga sta mai mea vai tua o keva aisia e mo ia la on sai ele o mutua on sai tele lava ele o tele ele on sai sta mai on sai ya na la sta mai me la titi ita alu sta mai tala alu amen ale on sai le mana oia ele tua ya Paulo ia mutua tele ele on sai a on tele ele on sai ya te oi po lava me o afa fi tauli on ngale tua tele fo ia pe te whaia tō ta sia ngā lue ngā tua e te le fo iai. Aisia, langa, o oe tangata e te le on sai. Mai, o tangata e na te iloa, e whai o ia mwhata i tai. Ie a whātua tua amuli. Mai mele o le memuli, mai, e mau ai le ola e whāwau. So le tāua leo tangata e te le on sai. Tangata ua mawhai o na whaalia i le tua, le on sai tele ia te ia, ina i mawhai o na vei o mawhata i tai, ie a whātua tua. Ina ia maua e i la tau, o le ola e whāwau. Whai le, lua kau nito le whawhai mua lua whamai, o le mea lea mātou te le whawai vai ai. Apostolo Paulo leo whai mai Paulo ia kau nito. O i mātou, wa iai le nei whaiva. Ina ua alo whaina i mātou. Whai mele rau i whai upa lua. A ua mātou la whai me lilo. E mamai. O ha me lilo. Whai mai o mea e le o sava vali male a mio pepelo. Tau Silvia. O mea e mai le stangata. Le tangata o lai whātua tua. Tangata lai mana e whai e ma whāta i tai. O le ngā luenga le atua. Tangata lai te le loto e ono sai ai. Whai mai, e na te mwhai o na lafo hai o me lilo aisia, o ha me lilo o me mamai. E lista ngata e maa pe a ona, na whai se me leanga le ngā luenga le atua. A o le sifuita ngata, e le maa, aisia, e le mwhai ona ia nātia. Ai whai mai, e le o sava vali ma le api mio pepelo. E le o whaafilungia i mātou le fionga le atua. A ua wha i loe mātou e i mātou i le loto fuote i fotangata uma i luma o le atua, i lo mātou whaali atu o le upumoni. Ka whonga li mau. Lua kau nito, lua whai pasuma fitu. Mai a wao i mātou nei, e le pei o le tootele o e whaafilungia le fionga le atua. A ua mātou tau talatala atu ma le loto le lei. Mai le atua foi, o i luma o le atua, o i mātou wa ia ke riso Jesu. Tangata whameirum talanga apostolo Paulo e a Korinito, o i mātou e le pei o tangata e tō tele. O i tangata la tau te whaafilongia le fionga le atua. Tele tangata la tau te whaafilongia le fionga le atua. O lo whengai si o tātu te ia o auma, whesili, le organic ma le artificial. Tele tangata, ia o tangata e mawhangana e tele na whesili tangata.
Langa lae la tau te whawhilongia le fionga le tua. Ai wha melwam talanga la apostolo pōre ako ni a ua mātou tau tala tala atu. Ma le loto le lei, mai whea, mai le atua foi. O I luma o le atua, o I mātou o iake riso. A e iai iake riso. A e mafuta iake riso. A e o la tau tua iake riso. E le se mea la e whawhilongia le fionga le atua. Aia, a e te tau tala tala, ma le loto le lei, ai sea, langa e mai le atua. E mai luma o le atua foi. Pe whanau te langa l'apostolo Paulo, o I mātou o iake riso. A whonga le tasi mau. Lua ko nito le whawha I pusu mo whanau te langa l'apostolo Paulo, o le mea le mātou te le whawha I vai ai, ai sea, a wae ui lava ina tauau ina umalo mātou ta ngata I whawha. Ai whai mai Paulo, a ua whawhawina lea I tutonu, I le aso, ma le aso. O le tangata o lo ua mtua te le o saila iai. Tangata ua whai ma whata I tai, ie a whatuatua muli. Whai mai lea, e le whawai vai. E uia ina tauau ina umalo mātou tangata I whafu. Ai whawhawina pēr lea I tonu, ia te I mātou. I le aso, ma le aso. Tūlai me le fisili, tala le whiau le whiawhi, le Taeao ne. Whai me le fisili. O le ale mea e whai, e mawhai e ona whaalia mai e le tua I a te I tātou. Le ono sa I tele lava. Ma a vea I tātou ma whata I ta I e a whatua tua I a te ia muli. Ina ia maua I le ola e whaava. O le fisili na, si sila, whaimelea. Mua mua, salamo. Salamo. Salamo whapewhea. Tātou o whamtalanga l'apostolo Paulo. Mo mo Timoteo lea, mo whai po suma lua, ma suma wha whonga. Whanreftalanga l'apostolo Paulo. Whaftaine l'apostolo Paulo ia ki riso. Mai Paulo. O te whaftai atu fo ia ki riso Jesu lo tātou oli. Ea, mai o lena whaamalo si au. Na ia manatu ua whaamaoni au. I lona tofia au le nei whaiva. Ua whaamatalatala ne l'apostolo Paulo lona o langa e tusai mali. Ma le alofa le tua le ua alofa to e tia. Fa mai Paulo, o te whaaftai a Jesu, ua na whaamarosia. Ua manatu a Jesu a ostanga te whaamaoni. O le upula Paulo. Ua ia tofia o le whaiva le nei, o le whaiva le apostolo. Ua manatu Jesu, fa mai Paulo, ua manatu o te whaaftai le tua. Ua ia tofia, ua manatu a ia. O a ostanga te whaamaoni. Le ua ia tofia, whaafong rei pusuma tonu. Whai mai Paulo, o au sa mua I tau whai, ea? O au sa mua I tau whai. O le upule tau whai, ele si upule lei. Sau ma le upu tau emu. A amu. Whai tio. Tau whai. Whai mai Paulo, o whaftai le tua. Whaftai o ia tō fia au. O ia whaamalosi au. Na manatu a le tua au stanga te whaamaoni. Lea o ia tō fia ia o le whaiva le nei. A o au sa mua I tau whai. Ele leile o langa sao lai tangata leo Paulo. O sta ngata whai tio. O sta ngata whai ponga. O sta ngata whai meleanga I le ngaruenga le atua. Ele ngata lewa mai Paulo. O au sa mua I tau whai. Ae na whasau wā fo iau. Le ngata no whasau wā. Na avea fo iau ma te ngata whātau tala. Amen. Tangata whātau tala. Ele popole. Whātau tala. Ele popole. Pe alua le lotu, pe le lotu ele popole. Pe alu vole sapati, uma sapati sau pule ia me whai. E whātau tala. Ia ele ngata whailua poni mea tō tino ale ngā luenga le tu ele popole, pe le anga ele popole. Whātau tala. Ia pe le pola ia pe tau wale ale ngā luenga le atua, pe alu whaise me leanga, tau wale ale ngā luenga le atua, pe alu voi whainiana upu whainiana tala, tau whaleanga ele au whai ngā luenga, male ngā luenga le atua, I rei popole. Ai whai mērutela ngā apostolo pou, ai uia I lea, a ua lo whangia. Lo whangia. Whai mai Paulo e uia o sta ngata tau whai, o sta ngata whasauā, o sta ngata whātau tala. Ai whawhitai le tua o ia lo whangia. A wana o whaia whapea, I lo le iloa, ma lo le te ritonu.
Whaftai te tonu e le ingisi tonu ngā le atua o la au na ma le iloa ma le te tonu. Ai a whai o Iesi tasi o la tau tua ma ngā le atua e le o iloa lana mela whai mai le te tonu fo iai. Ai. Tātou whai tete. Whai mai whai pusumar wha. Ua sili fo i ona tele o le alofa tu nolo tātua li. Ua tupu mai ai lo whātua tua. Whai mai e Paulo ua sili. Ua o iloa. Ua Paulo ua uloa. Ua uloa le te leo le alofa tu nolo tātua li. Lea ua tupu mai ai lo whātua tua. A tō ma le alofa lo i a kiriso Iesu. Ole, tau ole. Ole te ngata ai salamo. Whaftai a Paulo, whamai Paulo, whaftai le tua. Mo ia tō fia, manatu a le tua, o a o sta ngata whamaoni. Leo wa ia tō fia ia o le ni whaiwa. Ai, o a o ele sta ngata whamaoni. Ia whamaoni le tangata tau whaiwhai. Tangata whasaua. Tangata whatautala. Ia whamai le tua, e ui ai lea, le ai. Walo whangia o le tua. Vai ngai lua whamai, talia Iesu. Talia Iesu po o le upumoni, tolu me tau o le upumoni. Si le fia o lau iloa le tātou ngā luenga o ao. O Iesu le upumoni, o le afio ngā le atua le upumoni. Tu la fono le upumoni. Tu sia Ioane su fafa i poe ono. Ioane su fitu fa i su fitu. Salamo se lau suluiva, se lau whaalua. O me e ta o le upumoni. Ai whamai le vaenga lua, talia Iesu. Whafonga le mau, mo moti mo teo, mo mofai po suma lima, talia whapewhea. Mai ole upu moni le nei, ea, e te tau lava o na matua talia. Aisea, la mea leina tau matua talia, whamai, na maliu mai ke riso Iesu le laulangi, ea, na te whao leina o ea ngasala. Ma whangana le whamai talanga la apostolo Paulo, e ui au stanga tau whai. Ui au stanga te whasaua, ui au stanga te whatautala, ai whawhitai le tua wa ialo whangia au. Leo whameru talanga la apostolo Paul. Ai se ame u alo whangia. Leo whameru talanga la apostolo Paul whai suma lima. Na te whaola ina o e anga sala. Amen. Paulo le tangata sala. Whapena fui tuautu le tangata sala. Ai au te whawhitai le tua lona whao ngā hina fo lo tangata. Sao manatu fo au tangata whamaoni. Ai whawhitai le tua wa ia tō whia. Langa whameru talanga la apostolo Paulo. E te tau o na matua tātou talia. Na maliu Iesu ki risi le laulangi. Na te whao la ina o e ang sala. E iei oe mao. Iei la apostolo Paulo. Tangata ang sala. Tangata saua le ngā lue ngā lea tua. Tangata whai le ngā lue ngā lea tua. Whai mele whao manga mau mai ua sili musa. Nei ia ilato. Tau tino la apostolo Paulo. Mai Paulo. Taluai ua whao la ina o le tangata ang sala. Leo o talia ele upumoni. Leanga le upumoni le na maliu a Iesu laulangi. Na te whaola ina e ang salva mo le Paulo. Ua sili musa. Nei ia ilato. Toi tau tino la apostolo Paulo. Oai anis tangata i tuatu. Tu se Filipi whamai e manatu ifo ia sili lava nisi uma ia te oe. Oai anis tangata. Pe mawolunga. Pe maumea po le alawa. Ai whamai talanga la apostolo Paulo. Ua sili musa. Au nei ia ilato. Sili musa ilea. Sili musa ele talia o le opumoni le tua. Amen. Talia Iesu. O te pole folesi. Ai talia Iesu. Whai al fina ngalo le tua. Ai ngai tolu. Whafonga. Whatua tua ma le loto. Whatua tua ma le loto. Whafonga le mau. Whai po sifulu iwa. Mai a. Lo ia te oe le whatua tua Paulo lea. Ma le loto fotie ifa ele lei. Wala fo ina inisi. O e ua whaavatu ia i lātou i la le whātua tua. Whamreptalanga la apostolo Paulo a Timoteo. Timoteo, o lo ia te oe le whātua tua ma le loto foti i fo ele lei. Al whātua tua lea, wala fo ina inisi. Aisea, oi lātou i wala lātou la fo ina. Whamai o e ua whaavatu ia i lātou i la le whātua tua. Whawatu ia. Sa ngalu lua le ngalu ngā le tua. Sa whatua tua le ngalu ngā le tua. Taluai walatu la foina. Walatu la foina. Ole ai se whatua tua. Wa whawatu ia i la tau i la whatua tua.
Fai mele fai pusumal valu lo wata li ie Timoteo. O te tuina atu le nei polo inga ia te oe. Pei o mua i valo anga ia te oe. Ina ia e tau ai le tau le lei. Amen. Ole l'apostolo Paulo na tali fale nganga mai Paulo Timoteo. Au te tuina atu le nei polo inga ia te oe. Le ale polo inga. Le polo inga. Ia te oe le loto 48. Ia te oe le loto 48 ele lei. Ina ima whai ai ona e ola mai soi fwose o langa whatuatua. Aua ne peo nisi wa latu la ina. O e wa whawatu ia i lato i la whatuatua. Te ngata sa, i loa le whina ngalo le tua. Te ngata sa au auna i le tua. Au whawatu ia i meo leo langa. Si e o na latu la fwai ai. Le tua mo lon whina ngalo. Whamere tana la apostolo Paul lea Timoteo. Au te tuina atu le nei polo inga ia te oe. Pei o mua i walo anga ia te oe. Ina ia e tau ai. Le tau le lei. Mai le peru le sulua hoi mo lua le nei o i tātou foi o lo ua vangai al whaputonga o e wha. Mata mai wha peru tote. I nā tātou tu e se ia o me mawha uma. A tōma le anga sala e wha lawe ngō fia i tātou. Ia tātou tau whetuli ma leon sai le ala tanu i o tātou luma. Ma ia tātou wawa i atu ia Yesu. O lena taitaina. Ma lena te whātoina le whātotua. O lena ono sai i le sātau. Na whātau wā ia te ele bā. Ona oli sātu i ona longa. Ole mana onga nā le whiau ne fiafi. Nei Taeao. Lau ngā wengae sa mō tutu tasi lau langi. Ai meise o eolo. Mai moa mo whaafonga mai. Ua, ole nei la apostolo. Wha mai, o i tātou, o lo vanga ngai i tātou whaaputonga, o he mata mai. Ma whanga nai tau an tātou tu ese o mea mawha malawa. O lo whaalawe ngō whia i tātou. Ai a tātou tau whituli ma le on sa i ala tanu e tātou luma. Ma tātou wawa ai atu ia Yesu. O ia na te whaato o tohina i tātou. He mai leo le whamtalanga lea whamai o mea ia e ta tau na tātou whaia. Ina ia maua e tātou leo sa i tele lava. Ma vea i tātou ma whata i tai ie a whatua tua ia te ia muli. Ina ia lātou maua i leo la e whavau. O aia mea, mua, salamo, lua, talia Yesu. Tolu, whatua tua ma le loto. O le au nā mo i tātou ni i Taeao. Salamo whapewhea. Salamo, ina ia mua ia te oi mau. Le alofa tu no le tua. Le ono sa i tele lava. Le na manao Yesu wha upenga i le apostolo. Ina im whai na veo ia ma whata i tai ia te i lātou. Ina ia maua i lātou e whatua tua i le tua amuli. Si eo ina maua i lātou. Le wha moinga i le langi ma le ola e wha vau. Whamere tātou mutua ni Taeao. A o le nei lava le mea na lo whaina iau. Ina ia mua ona whaalia mai ia tau e Yesu Kiriso le ono sa i tele lava. Ia vea uma whata i tai o ea whatua tua ia te iamuli. E mau ai de ola e whavau. O le au tua whiau. Ia mua ona whaalia mai e Yesu ia te oe. Le ono sa i tele lava. O lau whaere tātou talo. Lo mātou te mai le langi. Mātou whaftai lau whire ni Taeao. Whaftai lau alofa malua i nei. Whaftai lau mafuta mai le tua. A o whaleo e lau mawhenga luenga vai mal whatau waa. Lau fionga. A o whafonga sio mātou ngā luenga au. Mai lawa lau on te itai. Le au tusi mal te oloa. Te imtanga luenga e fio lau ngā luenga. Tangata e kālesia mai lawa ye mātutu e o nei whanawiti. Tale lau fio le tua. A whai le ato toa. O na whaleo e lau me whainga luenga lau upul ni Taeao. Ye e lofa whamangalo lau ona. So sani mai le vai ma le whata. Waal tangata. Ai whalango lango i lo lava mana mātou te mawhai e mea uma. Ao mātou ngā lue i lau whi au ma lau ngā luenga. Whamie lau nulu tāpe atu i whi au ma ngā luenga ni aso.
ia tapu au ina lo lātou soifua mo lo lātou ola i so se mea. Ia I wale nei aso ino o po atu maulo o lofa ma lo wā lei. Wha mangalo I mātou I lo swafa Yesu o mātou ole mvala autuai. Amen.